Fáilte roimh go fáil mí níos Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Level A1 topic i trídeag. Rannóg go dó Máthair agus páiste ag díriú ar bheith Éisteacht. Level A1 topic 13 section 2 Mother and Child focusing on listening. Le múna Orduithe a thabhairt de páiste agus orduithe ginearálta a thabhairt, giving orders to children and giving general orders. Beag an filleog Máthair agus páiste uait an gníomhaíocht seo. You will need the handout Mother and Child for this activity. There is a link in the description box below to the handouts and the notes and the MP3 files for the section. Máthair agus páiste, Mother and Child. Tóg tamil agus lay an list the orduithe ar an millog. Take some time and read the list of orders on the handout. Cas timpo, turn around. Te suas an staire, go up the stairs. Te amach go dtí an car, go out to the car. Prostigurt, hurry up. Ní the láva, wash your hands. Cuireadh the láimhíní, put on your gloves. Fáil the leabhar scoile, get your school books. Dún an inneog, close the window. Oscail the chóta, open your coat. Dún an doras, close the door. Isuas the breakfasta, eat up your breakfast. Anish, éist le Cliana ag labhairt lena hinine Saibh. And now listen to Cliana speaking with her daughter Saibh. Caithfidh tú tic a chur in aice leis na hordaithe a chluiseann tú. You need to put a tick beside the orders that you hear. Cluisigh tú an bhír a dhá uair. You'll hear the sound clip twice. Tape script at trídeag.cahaon B. Máthair agus páiste. A haibh, is suas do bhrig festa go beo. Be mí déanacht an scoil. Tá ma críntnithe. OK, te suas an staire inis, agus nig daig. Ceart go leor amháim. Feig do bhála scoile agus tú thuas staire. Tá seo gom. Cuir ort do chóta. A níl se fuair. Cuir ort do chóta a dúirt mé, agus do láimhíní. Ceart go leor. Cas timpeall go bhfeice mé? Dún an cóta le thoil. A níl. Dún an cóta, agus tar amach go dtí an car go tapig. Tá ma teart. Dún an doras a dhéag. Tá se dúnta. Brostig ort, tá mí déanach hena héin. Tape script at trídeag.cahaon B. Máthair agus páiste. A haibh, is suas do bhrig festa go beo. Be mí déanacht an scoil. Tá ma críntnithe. OK, te suas an staire inis, agus nig daig. Ceart go leor amháim. Feig do bhála scoile agus tú thuas staire. Tá seo gom. Cuir ort do chóta. A níl se fuair. Cuir ort do chóta a dúirt mé, agus do láimhíní. Ceart go leor. Cas timpeall go bheice mé? Dún an cóta le thoil. A níl. Dún an cóta, agus tar amach go dtí an car go tapig. Tá ma teart. Dún an doras a dhéag. Tá se dúnta. Brostig ort, tá mí déanach hena héin. Anish, rachani tríd an script, and now we'll go through the script. A haibh, is suas the breakfast go beo. Be mí déanach don scoil. Saibh, eat up your breakfast quickly. We'll be late for school. Go beo means with speed, lively. Look lively. Eat up your breakfast. Go beo tapa, with speed. Saibh, tá mé críochnathe. I'm finished. OK, te suas an staire inis agus ní de aig. OK, go up the stairs now and wash your face. Ceart go leor amháim. OK, ma'am. Fáil do bhála scoile agus tú thuas staire.
get your school bag and you upstairs. Tá sé agam, I have it. Cuir ort de chóta, put on your coat. Ach níl sé fór, but it's not cold. Cuir ort de chóta a dúirt mé, agus de lovíní. Put on your coat, I said, and your gloves. Ceart go leor, okay. Cas timpeall go bhfeice mé. Turn around so I can see. Dún de chóta le de hull. Close your coat, please. Ach níl, but... Dún de chóta agus taramach go dtí an car go tappi. Close your coat and come out to the car quickly. Tá mé ag teacht. I am coming. Dún an doras a dhiag. Close the door behind you. Tá sé dúnta. It's closed. Brustigurt. Tá mé déanach hana féin. Hurry up. We're already late. Hannah already. Agus níos na freagaí. Cas timpeall. Téasús an staire. Cuir ort de lávíní. Is suas de bhricfeasta. Dún an doras. Brustigurt. And Éis the Rish leis an script. And now listen to it once more along with the script. Tape script at gdiag.cahaon B. Máthair agus páiste. A haibh, is suas do bhrig festa go beo. Be mi déanacht an scoil. Tá ma crínithe. OK, té suas an staire inis, agus nig daig. Ceart go leor amháim. Feig do bhála scoile agus tú huas staire. Tá sé agam. Cuir ort do chóta. A níl sé fuair. Cuir ort do chóta a dúirt mé, agus de lávíní. Ceart go leor. Cas timpeall go bhfeice mé? Dún an cóta le hull. A níl. Dún an cóta, agus taramach go dtí an car go tapig. Tá ma teart. Dún an doras a dhiag. Tá sé dúnta. Brustigurt, tá mí déanach hana héin. Anish lay on script amach os ord, and now read the script out loud. Beag an bhiliog Máthair agus páiste líam na barnaí uat den chríomhaíoch seo. You'll need a handout, mother and child, fill in the blanks for this activity. Liam na bearnaí, fill in the blanks. Seachios an córa a chula tú sa bhíor éisteachta. Below is the conversation you heard in the sound file. Lay an córa amach os ord. Read the conversation out loud. Líon na barnaí leis na bríomhra cearta sa bhosca. Fill in the blanks with the correct verbs from the box. A haidh is suas de bhricfeasta go beo be mé déanacht an scoil. Tá mé críochnathe. OK, té suas an staire inis agus ní daig. Ceart go leor amháin. Fáil do bhála scoile agus tú hús staire. Tá sé agam.
Chuir de chóta. Ach, níl sé fuór. Chuir de chóta a dúirt mé agus de lámhíní. Ceart go leor. Cas timpeall go bhfeice mé dún an chóta le do thoil. Ach níl. Dún an chóta agus tar amach go dtí an cár go tapaí. Tá mé ag teacht. Dún an doras de dhé. Tá sé dúnta. Brostigurt, tá mé déanach hena féin. An bhfuil ein bhríthir nua sa chóráise. Are there any new verbs in this chora, in this conversation? Cuir línta fuhu, put a line under them. So pause the video and think about it, go back and read through it and put a line under any of the verbs that were new for you. Some of them, brostig, feig, an diggin tú iad, do you understand them? Are you able to make them out from the context of the conversation? Brostig, the verb to hurry. Second conjugation, 2 syllables. Brostig earth, brostigi. Feig, to get. Feig is an irregular verb, one of the 11. So if you need to conjugate it, check changlan.ie. The grammar tab will give you all of the different tenses. Dead Éisteacht na Orduithe se leanas a chríoch nua ag buint úsáide as an dá bhríthir nua. Make an effort to complete the following commands using the 2 new verbs. Tóg tamil iad a leibh ar dús. Take a moment to read them first. Do bháile scoile. A híra, le do thoil. Do bhróga pelle. Anis a cheáin. Agus anis na freagraí. Feig, do bháile scoile. A híra, brostig le do thoil. Feig, do bhróga pelle. Brostig anis a cheáin. Cad a deartha le níos mó ná duine amháin. What would you say to more than one person? Brostigi or brostigi? Feigi, feigi. Beg an filiog bert fáiste ut an chníomhaíoch seo. You'll need a handout, 2 children for this activity. Bert fáiste. Anis, tá Cliona ag labhairt lena mirt fáiste. And now Cliona is speaking to her 2 children. Lé an córa amach os ord a ríis, líne ar líne. Read the conversation out loud again, line by line. Líon na barnaí leis na bríthire cearta. Fill in the blanks with the correct verbs. Túr ara ar an mó ordathach gan áras, agus ar na hadaíochtaí sealabhacha agus na rialacha a bhaineann leo. Pay attention to the imperative, for sure, and the possessive adjectives and their associated rules. So be careful. Agus inis, racham í trí le chéile, and now we'll go through it together. I'll put up the passage first, give you a moment to think about it, and then we'll go through and put in the answers. A haibh agus a cheáin, ihigí suas, mhór, mricfasta go beo, ben mé déanamh don scoil. So ihigí, mhór, your, plural, which puts an uru on mricfasta. Okay, teigi suas an staire inis agus nígi, mhór, naina. So go up the stairs and wash your faces.
And háiseanna, your faces starts with a vowel, so we put N hyphen in front of it. Feigi vor málaí scoile agus sibs thuas staire. Get your school books and you upstairs. Tá siad a gcuin, we have them. Cuirigí orduithe vor gotí. So vor is going to put an oru on cotí, G eclipses C. Ach níl sé for. Cuirigí orduithe vor gotí a dúirt mé agus vor lálbhíní. And your gloves. Ceart go leor. Casaigí timpeall go bhfeice mé. A cheann dún do chóta le do hull. So this one could be dún an cóta le do hull or dún do chóta. So if we change it to do chóta, your coat, we have to put a séú on cóta. Ach níl dún an cóta agus tar amach go dtí an cór go tapi a cheann. Again, if we change this one to dún do chóta, we would have to put a séú just like the one above it. Tá mé teacht dún an doras a dhia a haibh. Tá sé dúnta. Rustigi orduithe. Tá mé déanach chana féin. So again, you'll notice that they did switch back and forth between singular and plural. Cuireann an adíomh chealamhach vor oru or animacal. So the possessive adjective vor or your puts an eclipse or an oru on a noun. An gcuireann leat an chreile se leanas a bhaineann leis an oru. Do you remember the following grid that shows the rules for the eclipse? Líon Éisteacht, fill it in. And here we have our grid. I'll give you a moment to fill it in. Pause the video. Here we have the grid filled in. N eclipses D, D eclipses T, and the grid goes from top to bottom. N eclipses G, G eclipses C. For example, Nyata, the gate. Vor Nyata, your gate. Vor goti. M before B, B eclipses P, and BH eclipses F. And in front of a vowel, we put N, fleshkeen, a hyphen. An féidir leat suíomh ar aon áit eile ina úsáid orú sa Gaeilge. Can you think of any other place where they use the eclipse in Irish? We've covered quite a few of them, several at least, up to now. Tar éis I, after I, tá mé Canada, I'm in Canada. Tar éis an, in the question form, an gasan tú timpeall. And tar éis or vor or a, na hadiachtaí sealavacha, the possessive adjectives, the plural ones, or, our, vor, your, and a, their. Agus sin, Rannóg Máthair agus páiste, and that's section 2, Mother and Child, Orduithe a thabhairt fáiste, agus Orduithe ginearálta a thabhairt, giving orders to children and giving orders in general. Tá na nótaí agus bilóga oibre le fáil in éineacht le cóid fuaimne agus nasca na cuisle, suíomh lús cartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course along with the MP3 files and Quizlet links
this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacintha.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas the Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Teastas Eorpach na Gaeilge for their information to use the learning materials and resources that are available on their website. Osúlgam gur bhain sibh tanna bhas. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.